Yumi. Ya opo toh? Puas. Kerja aku, aduh, tanganku sampai merah banget, gengs. Sudah setengah gundul, bagus ya kalau rumputnya rata kayak gitu, pendek-pendek. Bunga-bunganya emang cantik sih dilihat, tapi bahaya banget karena banyak lebah, jadi harus kita potong. Karena aku udah tahun lalu udah pernah kena sengat. Sakit banget, gengs. Tuh, ini lebah nih banyak. Kayak bahaya. Padahal tahun lalu itu aku pakai sendal loh, itu pas siramannya si Yumi-chan aku kena sengat. Pas 7 bulanan. Pakai sendal terus kena gitu, sakit banget. Yumi-chan. Yumi. Nine. Hey. Hey. Gemes.
Dan sekarang waktunya kita unboxing ini untuk apa ya? Bakar-bakar bikin api gitu deh. Api unggun. Ini kita belinya udah ada sebulan tapi nggak dibuka-buka. Astaga. Kita mau coba bakar-bakar sosis dan marshmallow seperti biasa. Kerja aku, aduh, tanganku sampai merah banget, gengs. Sakit nih. Habis apa namanya? Potong rumput. Jadi aku yang fokus potong rumput, abang tadi sama Yumi-chan, terus pakai mesin dan lanjut pakai gunting tuh kan yang di pinggir-pinggir. Aduh, ini perih yang ini. Seterong. Wow. Padahal kita mau ngedesain dulu awalnya, bukan sih pakai batu-batu gitu. Tapi abang udah pengen nyobain. Wow. Oke. Oke, jadi ini mau testing doang. Mau coba-coba. Karena nanti itu tempatnya itu kita bakal apa, alasnya itu mau kita desain dengan batu. Ya. Kommen so runter. Braucht man jetzt nicht. Und das kann man auch. Wah. Ya. Ya. Ya, nggak kembali. Oke, kita bikin apinya dulu ya, gengs. Selamat makan. Sauerkraut. Aku panci tuh. Sauerkraut. Yumi ini. Yumi bubur. Selamat makan. Selamat makan. Ayo makan. Hujan. Ich kann noch schnell Marshmallow grillen. Kamu mau ambil marshmallow, ambil lah. Ja, weg das. Na, passt. Okay, dann schön, servus. Yumi-chan. Kocik. Abang kocik. Nah. Apa nah? Yumi udah mamam tuh. Udah mamam bubur. Ya. Dia ngeliatin abangnya. Kidos ini mau bakar marshmallow, sayang. Kidos mau bakar marshmallow. Itunya mana tusuk-tusuk, nggak bisa, Menta. Astaga, Menta. Oke, astaga. Ya opo toh? Samantha. Yang bener loh. Jetzt auf. Tuh dengar Yumi bilang nggak bisa, Menta. Nggak bisa, Menta. Yumi juga mau. Menta. Marshmallow juga. Marshmallow baby. Wah. Coba satu kocik. Mama eins. Oh ya. Sudah. Tambah. Lihat Menta naik, Menta. Yummy brown marshmallows. Oh. Dankeschön. Wow.
Coba. Hey, sama. Wow. Give it. Aduh. Oh, jatuh. Tas, mama kan ikat. Tas. Oh ya, brownie. Sama so brown. Ja, den anderen Seite noch nicht. Oh. Ich hab so crispy. Enak. Kamu belum boleh. Mau lepas? Sama, Nggak bisa, kucing. Dan noch etwas. Verknüpft. Oh, Mama, schau mal. Yeah. Yummy. Tapi belum boleh Willst du kasihan. etwas von mir probieren, ha? Aduh. Kocik, Dain. Explica. Achtung, nicht das ganz unglücklich. Oh, Mama. Panas. Meine sind so schön Ruhig. braun geworden. Wo ist Melomarsch? Itu belakangku, ini di belakang. Da ist ein Melomarsch. Aduh, Yumi. Bin da. Wow. Wih, mantap ini brownnya. Kasihan yang ini. Wah, Was? aua. It smells so. Kita bilang bye-bye. Thank you for watching. Mama, Thank you for watching. Sarangnya, bye-bye. Mana kakak Zoe? Bye. Mama, habt ihr die Strecke? Darf ich schnell deine Panas. Brille? Bye-bye Zoe. Bye bye. Bye bye. Dia udah ganti pijama dong. Bye-bye Bang Koci.